بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسبة تدبه هري ومبك لا والكسل دو وسلمنا من لند كسي دون جم ونون بيغوري جمو دون كلك وانتر دون هوري لدي الله تبارك وتعالى عندي هري كباو جلد جمع دو ان تنبوندري كبلاتو page facebook lawol kisalon ɗo hara hiɗe wonde e cheikh ɓe meɗen oustage mo alhasan mouhammad diallo hafidahullahu wa ra'ahu hara hiɗe wontide e maɓɓe ɗo e nder sa'i raɓɓuɗo ɗo 30 à 40 minutes ɓe yewta en koko wiyete hatarul lisani probléme ɗengal ko jogui kon e nafoore ɗengal ko jogii kon si tawi tan on hejjoyi kono yoɓe adduran en yewtugol inchallahu taala fi ellaji ko ɗengal mari kon fi ha wawi rentade ko waɗi noon si en rendike en daɗi siko asko ɗum yo Allah subahana taala dandu en haɗay ko malki so wontada haray usaji meɗen wiyan ko saɗi mon ko tolin meɗen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. haray ɓawo yettude Allah subhanahu wa ta'ala hanaɗo yettede ɗi nemaji ɗi o nemini en, nema jeede neɗɗanke, nema jeede tagudi emo e taguduji ɓuri teddude taguduji Allah subhanahu wa ta'ala ɗin. watti kadi nema jeede mofte Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. ɓawto muɗum mi huuri kono musidɓe an wonɓe nde moƴƴuɓere barkinade laawol kisal. innenen tun yoni oɗo laawol kisal yo Allah hisi wonɓe toon ya rabbal alamin. o Allah sabimbinɗo moɓago nde moƴƴuɓere ɗo yo sabimbinna en fof kadi moɓe o ko aljanna makko ñande yawmal qiyama. hare ɓawto muɗum no stage en holliri ni hiɗen yewta fi taggudi immode taggudi neɗɗanke nin gotel e terede o tagani neɗɗo on. ngal terali ngal mawni moƴƴa ko ngal woni sabu naadugol on tigi ka diina, ko ngal wonta sabu kadi naadugo on tigi ka aljanna. yo Allah dandu asku on kadi ngal wonta sabu on tigi kadi suƴƴitede ka jahannama ñandi yawmal qiyama. ɓe wi noon sen daari nafa maggal en sikke ko ɗum tungal teral on tagana. so hiltiga en daari lorra maggal en sikke ngam hara nafa, sabu ko hunde mawnude, hunde tiiɗude, hunde hulɓininde kadi koko wiyete ɗengal. ka Allah waɗi ngal ɗon ɗaatini fi maggal ɗon wattanal yiila nga wone sababu on tigi luttude arawa anda. ko ɗum waɗi qur'an on no andintine an e min e ene wonɓen daarude ka laawol kisal ɗo aya mawnuɗo. mi anda sa jangi aya on ma sa jangimo ejjitino fi makko, ma sa jangima ala wattandi yila e makko musidɗo. ala wa hiya ka Allah wi ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. hal qara'ta alquran wa marra bika hadhihi alaya. a jangi quran a rewi ngal ayawal ngal no hulɓini. yewtatake konngol sinano wonde konngol ngol windoɓe ngol. hal tafakkarta fi hadhihi l aya. musidɗo tedduɗo a miijitike fi ngal ayawal. liman kana lahu qalbun aw alqa sama wa huwa shahid. wonande on laatino mari fondo ko miijo fi ngal ayawal. o marɗo nanirde o bugore o jento takadi mo tawa ka woni jentade o taski fi ngal ayawal ka Allah wi ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. asami'ta ayyuha al insan, asami'ta ayyuha al miskin.
ene a nani ngal ayewal an neɗɗanke tagiraɗo fi gurdan e mayde an miskinajo yurmuɗo ba si a andani sigde miskina ko mara ko ñama wuruɗo o maayoyay o daro yesso Allah o ko miskin wuruɗo maayoyay imma janna ma imma nar o ko miskin soɗoɗal taw ko ɗo Yahya bun Ma'az wiyata fi muɗum miskin ibnu adam law khafa annara kama yakhafu alfaqr dakhala aljanna o yurmi neɗɗanke no yurmi si neɗɗanke no hulirno yiite wono hulirno noon basal o natari to aljanna a wattani ngal ɗengal ma a anda fofangoji maɗin nin ko eɓɓa ɗum no konta yewtoreji maɗin koko windete dillande maɗen nden ko windete sa taskaki a jento akhi fingal ayewal wattana ila maggal ma yalfitu min qawlin illa ladayhi raqibun atid musidɗo tedduɗo sa andi a daroy to yesso Allah suɓu ko wola a hasboyte ñande yawmal qiyama ngal ɗenga ma siito nga woluno kon a windante ko wonɗa wolude a hasboyte kadi ko wonɗa wolude si a taskaki hawa qul ma shi'ta wa haddis bima shi'ta wa takallam biman shi'ta walakin i'lam anna hunaka man yuraqibu si a taskaki wolu ko faalaɗa yewtudu mo faalaɗa yewtu kala ko faalaɗa kono anditu no ɓawma ƴellitiɗo fiima appareil surveillance no ɓawma suttiɗoma anduno ton wonɓe windude ko wonɗa wollude jogiiɓe deri tawa ɗi ɗeri ɗo ɗen ko ɓe yamiraɓe la ya'suna allaha ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun musidɗo an tedduɗo naari ka Allah wiwoma id yatalaqqa almutalaqiyani an ilyamini wa an alchimal qa'id ma yalfidu min qawli illa ladayhi raqibun atid taskifingal ayawa nga wonɗa jangude feƴƴa ñande wo ko an neɗɗon tum fanana ngal ayewal bal ko an julɗon Allah woni yewdeniɗe wonde ma yalfidu min qawli illa ladayhi raqibun atid wallahi ngal ayewal no dillina wonkin dillande wallahi ngal ayewal no wullina hanuɓe wullude wallahi ngal ayewal no diwnina hanuɓe diwnude wallahi ngal ayewal no hulɓina hanuɓe hulude Allah subhanahu wa ta'ala sago Abdullah ibn Abbas wi windide kala ko woluɗa ko boni o ko moƴƴi o he wiwɗa akaltu wa sharibtu dhahabtu ji'tu ra'aytu ɗum no fof windete mi ñaami sa woli windama mi yari sa woli windama mi yahi sa woli windama mi ari sa woli windama mi yi sa woli windama kadi ko ngalɗini no windira alkamisa so yewtima tenen ñobbama golle naɓama ɓe bitanama Allah subhanahu wa ta'ala andu gundoji maɗin jenteɗo aya ɗe moƴƴa ɗeɗo naata e nuruma taskoɗa ɗeɗo dillina ɓernde ma nden ndeɗo hoyna ɓernde ma nden ndaare aya hikkiɗo e on yewdo fingal ɗengal ɗon kadi o wini honno inna aleykum la hafidin o wi kiraman katibin o wi ya'lamuna ma taf'alun andi no fawi on wonɓe windude reeniɓe reenuɓe ko wonɗon e gollude kadi ta ko tedduɓe windoɓe anduɓe ko wonɗon wadde kon kadi si tawi a andingal ayewal ko honto wonɗa e lorrugol julɓe ɓen sa andingal ayewal ko honto wonɗa e bonnugol ndimmo julɓe ɓen sa andingal ayewal ko honto wonɗa e bonnugol indel yimɓe ɓen sa andingal ayewal ko honto wonɗa joɗɗa e ñowre tun e yigol ayibeji yimɓe ɓen jento kala on ma yewtude walladina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina ɓe mbono lorra gomɗinɓe worɓe e gonɗinɓe rew harana ko ɓe faggitori lorra ɓe tun hay ko ɓe faggitigo hana wolde beɗamaki hadis neɗɗo no wola konngol ara watta deyla e maggol ngona saabu tikkende Allah Allah mortinoyama ko lumbugo serñinoyama qiyama o wonnoyo ka jahannam
musidɗo tedduɗo Allah wikide wala takof ma laysa laka bihi ilmu wota daro ta wolu ka mbara gandal e muɗum andide ɗe nanirɗe ma ɗe guite ma o fondo ma ɗum ɗo fof laateke lantoyte ko Allah ñande yowmal qiyama konto ɓe wonɓe toñoɓe ono sonnaɓe ɓen ma toña gonɗinɓe worɓe ɓen Allah wi inna alladina yarmuna almuhsanat alghafilat almu'minat Allah wi lo'inu fi dunya nade de ɓe huuɗama ka adna wal akhira ɓe huuɗama lakara hattali ka kuddi kadi o wi walahum adabun azim he mari lette mawnuɗe e tawi jaabinowo kuddi on huuɗi ko ha honto ɗum ɗo woni aw komi andintinte an musidɗo an inna rabbaka labi mirsad andu jommanno ka kare furnani wattu yiila moƴƴa noon fa rabbuka rasidu wa musajjilu li kalimatik wala yadi inda allahi shay jomma mo habbima kare fuur himo windude kongude ma ɗin majjataka halla e fus amma anta ayyuhal mu'min amma an o gomɗinɗo wona ɗo ñowede mo yewtere woni yiilade hoore mum tusuɗa ñowe an wona ɗo toñede tatma innan tabitu e ɓerde ma nden ɓuttu wala tajza wota ɗenja wota suno wota goƴo fa inna rabbaka bil mirsad jooma ma no ka kare furuji liman atlaqu l anan li alsinatihim fi arad al ibad bil mirsad liltughyan wal fasad walchar fala tajza bada dhalika ayuha al akh al habib jooma ma no ka kare furu wonande ɓen laggiɓe ɗenɗe muɗum faade ndimmuji yimɓe ɓen wonɓe wurude e bonnugol horlini e bewe nden jomman naka kare furu andu hadisa yoninaɗo maki honɗum bi hasbi emri min charri an yahqira akhahu muslim yoni neɗɗo bone kono succitamo ka yiite jaggitugo julɗo ɗimma makko musidɗo an tedduɗo o hadisa ɗo yoni en ko yondinoren fiɗum ɗo sen yiltitike e kongol Allah subhanahu wa ta'ala ngon tawi ɗo no hulɓini sen yiltitike e hadis mo Bilal bon Haris el Muzni mo o filli oɗon hadis ɗe hulɓiniɗe ni ɗem inna arrajula liyatakallam bil kalimati min ridwanillahi ma kana yadhunnu an tablagha ma balagat yaktubu Allahu bi ridwanahu ila yawm alqiyamah wa inna arrajula liyatakallam bil kalimati min sakhti Allahi ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة هذا ماكي نتون يوتا كونغول هركو ويلا الله كانكو سكان غون هيوتنا مو هيوتي تدون الله ويندما بيمبي الله weltani الله نادم اجي sabudum non wannon neddo no wola kongol ko wattantayile maggol wara sabu tikkere Allah windamo e ɓemɓe Allah on tikkani ha ñande yiide Allah ñande yowmal qiyama wori ko hadis bun haris mo filli yom alqama wi wo ngokkol ngol hakkeko ngol hulɓinilan wo ngol ɗo suɓinimmi komi woola ngol ɗo reninimmi ɗengal ngal ngol ɗo waɗinmi hoɓi ɗengal lal ngal ɓuri ko ngo howa kon akhil habib konto min e ma wonɗen e o hadisa ma Abu Hurayra filli o wi min anirina laɗo sallallah sallam e maka inna al abda la yatakallam bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fi nnar abada ma bayna al mashriq jeeyaɗo noyde konngol ngo wattanta yiile makko feeñantama bonde maggol waɗa sabu o morto ka yiite jahannama o yaa distance ɓurɗo hakkude funnangue hirnangue hadis mo Imam Bukhari ma Muslim filli ka sellude maɓɓe musidɗo no ɗon fille go Imam Muslim weddori o wi inna al abda takallam bil kalimati ma tabayyana fiha yahwi biha fi nnar abada ma bayna al mashriq wal maghrib wo neɗɗo no yewta konngol ngo feeñantamo ɗum ukkome o liɓamo ka yiite distance mo hattude ɗo no ɓuri hakkude funnangue hirnangue musidɓo ɗo ko seyɗantugi dangereux konngol ngol ko honto wonɗa e konnguɗi yimɓe moƴƴunoɓen kamɓe naari konnoɓe hasbayno hoore maɓɓe ko ɗum si ɓe wiya kamɓe piisu konngol mangol seɗa wolde ñandi ko Omar bune Khattab radiallahu anhu wa ardahu
o yi Aboubacry Siddiq o no jogii ɗenngal mum no pooɗa o wi ma tasno ya khalifata rasul sallllahu alayhi wa sallam ko honno wonɗa wadde allontiɗo nelaɗo sallallah alih w sallam ko honɗum fewma pooɗugo ɗenngal ma ko honnugo jaabi o wi hatha awradani lmawaridi ngal ɗenngal ngal jolinilan jolande imma ngal nadoyelan yiite ma ngal nadoyelan aljanna ko ɗon faymi pooɗugo ngal ɗenngal ɗo ɗen ya allah si Aboubacry Siddiq tigi hasbi ɗenngal makko ko honno min e ma wonirɗen ka quartier ji ka cuuɗi men jemma ka siniraɓe ka kafidaɓe baba gotoɓe ka kerolji mo kala men ko a yiɓi goɗɗo to suti den do Souleymane Boun Daoud ko wiyuma kon o wi in kana al kalam min fidda fastukuto min aldahabi o wi tawi yewtugol ko kaalise haare fankugol ngon kanko kange o Souleymane Boun Daoud yewti ɗum ɗo ɓe illadi ke Aboubacry Siddiq o ɗo o ƴette no koccu o wuufa ka hunduko makko ɓe landimo ko fi honɗum wuufanta koccu woko fi ɗenngal ngal metto muusendi teddendi e ko haaɗi kon sabu hatha alladi awradani lmawaridi sabu ngal ɗo wollan jolinde jolirde ɗen Abdoullah ibn Mas'ud ñande goo o wi wallahi alladi la ilaha illa hu ma shay'in ahwaji ila tuli sijini min allisan o wi ala ko haton jini sokkede neeɓa ka kaso luttine ka kaso hewti ɗenngal o sokke ɗende moɗon ɗum ko Abdoullah Mas'ud wolle ɗum o Abdoul Mas'ud ñande goo mo dari safa imo wiya labbayik allahumma labbayik e nder mum tun o jilli konngol nder ton o wi ya lisan qul hayran tagnam waskutu an charri taslam min qable an tandam o wi kayyo ɗenngal wolu ko moƴƴi gañoɗa fanku ko boni hisa ko adiya nin soyde ɓawa woni ko konngol imo labbinde himo jillode ngol ɗo ton fa qila lahu ya aba abdourahman a hada cheyun taqulahu aw cheyin samitahu o inni kayo aba abdourahman o wiyana ene ngo konngol ko an woni ngo fabrique de wolo ka ananiringo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fa qala o wi la bal samituhu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam wo minaniringol nelaɗo ɓe make hadis in akthara khataya ibnu adam fi lisanihi ande ko ɓuri ɗuɗude bakkate ko fawa goɗɗo probléme o wi kaka ɗenngal makko woni noggoɓe maaki kala fawtaniɗon ley waare makko nden fawtanilan hakkude koyɗe makko ɗen haɗa min kadi mi fawtanike mo aljanna on kono noon Tawus wi o wi ɗenngal mangal ko safandu ma sa accitingal tungal ñamete Wahab ibn Nabbah o addi hikma o wi al aqil an yakuna arifan bi zamanihi hafizan li sanihi muqbilan ala sha'nihi woko woni marɗo hakkil ko anduɗo jama mo feppodiron anda jamanu makko ngun o reyna ɗenngal makko ngan o fewta probléme makko ɗi maapimo da e maapa kode probléme yimɓe ɓen Imam Awzawi wi kataba alayna Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah oɗo windanimi o windi ko ɓuri ɗuɗde e ko danta gonɗo dangereux ngal ɗenngal o wi ko jantagol fi mayde andita fi mayde o wi sa neeɓi ɗum ɗo Allah wallete ɗum ɗon dande bone ɗenngal ngal ko ɗo waɗi Luqman wiyani ɓiɗɗo makko o ya bone la tujadil ulama fayan utuka o wi ta weñju karma ko ɓen sakko ɓe tikkane sabu ngal ɗenngal no hulɓini salafu sali goto o wi ɗum ko Rabi ibn Husaym o wi kanko e nder ɗuuɓi nogayi weyetali bimbi simo yewtude sina konngol ko yewti e fi diina e moƴƴe ka bara jeɓoto e nder ɗuuɓi noga so weyti bimbi o ƴettayino karambol makko e ndaha makko kan fii ko diina wonno wolli fi mum fii ko fi jokkere enɗan fii ka baraji heɓoto e fii lakara kono windeno ɗum ɗon ko woli ñallal ngal e nder ɗuuɓi nogay o yaha o darta kadi konko wolno siko no woniri ko ɗum waɗi Ali ibn Abi Talib o wi ko ɓuri mawde e bakkatuji ɗin ka Allah ko ɗenngal finaygal wo ɗenngal finaygal wonno ko ninse duumiɗe ñande yawmal qiyama Omar ibn Abdul Aziz ñande goo mo yewtidayno e Walid on wi a feni o wi mi fenata wa inni ma kazabtu kazbata mundu shaddattu ala izari o wi min mi fenale hande fena gila mi wawi haddanade hoore wudere hande min mi fenade fenande hare mo siɓɓe tedduɓe hare hasɓen hoore meɗen darten nde ɗende meɗen ɗanɗen ko honno wonirɗen remaki hadis
kullu muslimin ala muslimin haramun damuhu wa maaluhu wa irduhu kala julɗo e dow julɗo harmanimo ƴiiƴam makko ɗan kala julɗo e dow julɗo harmanimo ndima makko mum kala julɗo e dow julɗo harmanimo jawdi makko ndi jattugol ndi bonna hare musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo marɗen ko hewrniɗen enen wonɓe ka laawa kisal fewno ɗo ɗen ɓeɗi kun tangun ɗo ɗen haray si tawi konngol langol hawri e sawaba ƴette taw daran min so woni fajira ton ko yemmorde min pay ko moɗon kun kummotake gandal mi dariki ɗon mi yaw assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu